Good morning. Good morning, everyone. Quick last video the kuni yengi bida quick kano se super trend aduga moving average ka aduga Heikin na si chart hariba ohum se pullaga koi strategy semgre hariba video se kana gumba yengda yaruga su previous koi kano se da episode jengbiyo hoje koi leise episode number 13 ne aduga episode number 12 ta yengbiyo ka episode number 12 ta hariba sigi kano se in detail ka khangba ngamgani ado sigi leiriba khoi gi hoji leiriba strategy se sida khoi indicator amaga hasun jara ke myam ngasi hariba indicator sigi maming MACD ka MACD and MACD divergence ka hariba MACD hariba kano se khoi kaino jengmini si ka khoi gi kano sida chart ka khoi gi charting software se ko mamang da khoi trading view season nei adu sigi MACD gi si khoi kano da MACD divergence yenge haraga di somna khoi gi zero da account sang biraga trading view ki mota chart IQ se oina use to bio ko chart IQ se use to bio chart IQ se use to draga di hore na khoi MACD divergence phangba ngamoi ko ado statistic sang ase sida khoi MACD haiba malai adu MACD divergence haiba malai ko MACD se moving average ka convergence and divergence haiba ne sida ko ne lairiba hanagi kano sida blue line se ko moving average 55 ne adu go sina ko gi super trend ko na 40 thamaga sem gi bani natra okay adu hojik se ko mukamu atopa ma sida MACD divergence hapsen ji ko MACD divergence se kamain tawbun yengse MACD divergence sida ngasagi khogi sida se suppose ka sauthola ki unana ba ko damana red line number lai se red line number lai sida red lai sida green lai ide red line number lai se mana market se down chak ke dore haibani ko hadi kano se khogi indicator sing se kitang khak late oibane ko late ti oi toingum sung sigi hariba sigi kano sida MACD divergence se sina ko gi feature gi hadi lakada ba kano sing se mana ayambana kano to bangam ko hadi swan oirak pa yai haiba se adu sida mana red am pi dai se khara chawtho lage ko red am pi dai se market se makharom da haidar ka dore haibani ko aduga sida green nama pi dai sina market se mathalom da kar ka dore haibani ko sumaina adu red se kamaina singa ino aduga green se na kamaina lai no haibu su khoi jengmina si ko MACD gi sida lairiba line sing se kari line no khoi sida setting da sang si MACD divergence setting da ko magi parrot sidi sum laijere sinu ko aduga signal haibam jawri ko khoi color da ho sida lakpiro mana se lairiba blue line si ko blue line se kitang clear hange blue line se MACD ni aduga red line man se pi red line se sisina hogi signal ni ko histogram ni sina haidi makham se pa mathalom se pa gi magi bob ngona kono su volume su show tawi sina ko okay dan tawage adunga sagi okay sida ina mayam da hayawdre red line amaga blue line amaga ko green line la isna bullish market oige dawre haibane aduga green line red line la agadi bearish market oige dawre haibani ko sigi line sini myam haisi ko okay sigi line si da koi khara ge na chawtho lage sigi line si jeng si myam sigi line si mathaklom dagi makharom da kumdai haidi makharom da ne kumthre si chummi ko mathalom de makharom da kumthai aduma se mathalom de makharom da kumtharak pagi bearish market oge dawre haribra ko aduga kamaina haino haibne ko sigi matang hida ai screen je kitang su pick bani khara ching thok sin tawre ko mya sida mu yeng chi market okay market mu yeng se
ai drawing tool sizinage drawing tool arrow se log si okay sidagi horaga mana sida draw tawriba mafam sigi high se sidagi horaga aswan singa ki koi he sorry line kano se kogi line sing bagi di kano se nungai se hele si lo sidagi horaga sibo jengo me market sidi akhoi ne jengo matam da up ta chaliba ko agi candlestick ki matungina market se up ta chali yai ko aduga topa mana kogi agi MACD divergence na hari market se down da laka dawlen kamaina no sanangi sigi MACD gi chatliba adi magi kono se line se ko sida haigalame aduga to handare haibne basida to market tadi sida khara haigali adudai amuksu haigali aduga amukasu haigali ko adi pura khone sangna sidagi law agasu market se mathalom ka khaliba to sigi condition sida kone yengi ba candlestick ki chart ki matungina market se mathaka chale aduga hogi kano sigi matungina di MACD divergence ki matungina di chart se chart na mathalom chalagasu mana hai se market se makharom na kumaka dawre haibagi signal na piri ko kadai na piri no sigi red line sin ai ko aduna ari sigi indicator se khone sin na kanda mana sida download da laka dawre haibadagi kano si makharom da hai dagare ko sigi matung dagi jeng si ko si silang garo masih dagi ana hari ba mafam sidagi asum hai dagre ko sidagi sum hai dagre khoi sida ina masai khoi lairiba hanagi form ko hanagi khoi gi lairiba indicators mayam se hadi Supertrend ne moving average ne aduga khoi gi hekanasi chart ne candlestick ne ahum se pullaga khoi gi hanadagi confirmation se hadi phajane lawrga lairabni entry gi point se natra sigi mathak sida amuk masai gi sida MACD divergence ko MACD divergence na market se sidagi di makharom na kumaka dawre haibagi signal amala pirak pasiga punsil lagadi kogi accuracy se hena wangane ne khale ko yoda se pire khalase pirak ko matung da khoi head pirak paga entry lawdraga su ko natra entry lo da khoi LRT leiba yare market se sida downtrend da laka dawre haibagi ko lakpa yai haibagi downtrend da lakpa yai haibagi LRT se khoi leiba yare sigi LRT se leiringai marak sida ngasagi khoi gi kano sina Supertrend ko Supertrend sina sida arrow pisele ko 5 arrow ni man pi reisi entry lawro haibagi ko sida man entry se lawro haire downtrend da to sida khoi da alert pi re makharam da lakadori market se na Supertrend na muk sida mukamu indicate tawre sida nangi entry lawba ya ra ne hena ko downtrend gi entry lawba ya ne indicate tawre adi matung da sida khoi na ngang gi kano gi Supertrend gi khoi gi entry lawba gi kano gi moving average ki lawba gi matang se sida leire ko moving average ki khoi lawba gi matang sina sagi sida khoi na Supertrend gi makha da candle se form to gare sida khoi entry to bu yare to aduni natra ado khoi gi sigi moving average ki setting se khoi soibra amta jingam sika khoi moving average se ngarang khoi kari ogi bno 44 oibra natra 50 ogi bra okay okay 54 ogi mani ka ado sida khoi entry se lawre si candle sida ka market se hagala me gi stop loss hit tawrami ka okay market se hagala me stop loss hit tawrame sida khoi na amaga yengba yai ka kitang sagi sida entry se pire kanda khoi na ngarang gi check gi kano da episode number 12 ta khoi na check to gi bedu kari kai na khoi check to gi bese
candlestick id market sigi mathakta khogi moving average leiba aduga red signal pi bhaibne mathakta ko red signal sida ngasai khoina sigi ani suba mapa se han basidi natab ani suba mapa sida khitang line se stretch chale natra sisu khoi khara jingba mathau tai ko stretch chale sisu sai hari basigi sina line sina stretch lagadi ko sagi signal se red signal oiraga su buyer ga seller ga si khara mukna ba consolidate oiba period oi haiba si su koi jingbu jai ko sumaina si seller ga laaga ngasai somda khogi MACD convergence na entry gi alert ma pire to adai di khogi sigi supertrend si red kono da red signal pire have the downtrend sang ba yaga dawre haina Supertrend sida entry lower su haire time frame 10 minutes ne aduga moving average ki makhada market si chale moving average market si makhada chale toingum su supertrend gi magi trend se straight ta piri ko sigi straight si loisilaga mahaktang ngai piregadi kasagi sigi awab se khoi phinang yaudaba su yai ko sida kitang haigelaga stop loss hit tawge tawbagi swai se khoi yaudaba su yai ado sigi straight oibe modu sida high drakwa matam se high drakwa sida first da sida gi hore magi high drakwa se ikanum lawrake okay no plus si kenan sida gi ko si kenan sida gi kitang makhada kum gi tawre ko ado sidadi yam phadana kume makhada ko sida ko me do sida ko ni entry lawragadi hena confirmation oi ko entra sumaina ko na masagi khogi leidiba strategy sida kharage hena apung phanaba natraga na khogi market se makharom da lakka dawre haibagi keno se khoi khangnana ba ko hagi MACD divergence ga khoi ngasai sida hapsil lagadi agi right entry point puthokpada hena khudung sabagi adugum khano se phange ko ado next da sida entry se lawraga lai ai kadai bo lai sibo lai ko sibo la kare ado mathang de MACD na kadai da kai pi bi jing siba mu to MACD na sida green pi bam yauri ko sida green se jing si amna soida yamna green macha angak pi ri ko MACD divergence na pi ri green macha se ma sida lai se market se suppose sida mana hagala ini green sida ko akhara so budu su jing si sida sa petang jing am se sida gi ma se MACD se mathaklom da hagala haibane ko aduga market ki view dadi mana lai ri ba hujik mana green line singa ga sida mathata ka khalai se kadai dagi hobuno sida gi howi ko soi dagi hore soi dagi horaga sibau sidi down ne like MACD divergence na haise market sina mu down lom da laaga aduga MACD kano sina mathak lom na ka khala agadi market se up trend da laka dawre haibni to okay atopa green khasu jing am siko green sidam chu leire sida green leire sida su green leire sida su green leire eta me ta jing siko so da jing asi okay yung kadai dai na mai drawing se sidagi na sibau si upload na ka khale sidai sibau su up da ka khale hai ma se chum hairi ko jing si ko sidai na sibau si up ka khale hai kadai da na man up da ka khale se kadai dagi sidagi hore ko market ki makha da jing agadi market se down ni sali se na tra market ti down kano ni down ni sali se MACD di up ni belai se ise makha ju pick pai ne khara ga chaw thora di ma se mathlom na ka boi u ni ko dai chaw thola ke sida yang biyo mam si mataka khali se ko
aduga aigi mathaki candlestick ta si ma download dani haidi down trend ne bilami si down da lakpani sine MACD na mathak ta ka khale haidi MACD divergence na ko mathak lom da lakadore indicate tawre market se sida laga sida mathak ta ka gare ko sigi tanja sida di ko khoina haidi super trend swai da pi ko haidi super trend gi kano si ko sida pi re ado sida entry lobagi chances se khitang khak ki gani natra koi super trend da su khoina pami se kaino super trend da khoina pami se kaino super trend si khogi market si super market ki makha da super trend si na green signal piba market ki makha da moving average su satpa haibane ba aduga muk si sida kano sina pira gadi convergence na ko MACD convergence na sida mase market se ablom da lakadore na pire ko sida ablom da lakadore na pibaga ngahakta ngai ra kan da sida khogi super trend sina som ko khoi right entry point se side lai re indicate to bire ko indicate to rokpa khoi yenga do ise okay adu this is sida khogi super trend na kari hariba straight line lai ribra mathak ta ka khalibra ko moving average sidi market ki mathak ta laibra makha da laibra natra khogi episode number 2 ki matungina sumana khoi yenga kan da khoi na trade lo bus da hena khoi confirmation se ko accuracy se khare na high oina na ba ko double times triple times confirmation se lo raga entry lo ba yai ko 10 minutes ki chart ne ko candlestick ne 10 minutes ki yamna sida hatu entry lo ga do banate ko ngai hak phajana ngai thong aising tawraga adogi entry lo bagi khudong sa ba do hairi basigi okay moving average super trend aduga MACD divergence hariba ohum se punsil la kanda henam mafam saba kano se koi uba phangani ko adi thiba su phangani moving average sida lai si su khogi makha da se moving average na tab khogi super trend kano se MACD si su mayam na sijinari se MACD divergence na tab MACD khatang sijinaba su lai ko MACD khatang sijinaba matam da su sai koi entry se kadai da pi gi hai kan da okay sigi lai riba red signal ko red signal sigi kano sida blue line MACD hai blue line sina kakaga mathak ta ka khalak ko matam ko sida jengsi so sida red signal sida MACD sina kakaga mathak lom na ka khalak ko matam se sida khogi volume su mathak lom na ka re buloin ko kare adi sigi matang sida kadom da lake haragadi sagi aina sida MACD khaktang jengaga kanagumba sum market se khangning bajawra gasu ko sim mathak ta karak panina sida bullish market oira ko yare haibadu ne ba haise ko adai do hore namu mathak ta sum ka uruga sidagi blue sina mu red sida kumuga makha da haid haise sise ko ai swaida entry lawra gadi profit book tok tho ko kagino hagadi market se makharom da lakpa yabagi chances to MACD na indicate tawre haibani yako dona koi MACD khatang si namba yai ado hena nungai badi MACD divergence si naragadi MACD work su tawgani MACD divergence ki work su ani maki double work sigi MACD divergence na tawgani ko ado MACD divergence aduga moving average aduga super trend ko hariba ohum sigi hogi strategy se to ma'am ngasi pung mapan game traunga soida koi hapet sorokpa sizinaraga jingsi ko practical oina tawraga jingmina se to ma'am kanada trade punna tawmina bagi ready laibiu ko okay kanagumba group ta yaudaba leiraga su WhatsApp ta text tawbiro ko episode number 13 gi oinadi soide loisinjarage aroibo ina mayamda haijaningba khogi lamjing mairagi khogi channel si subscribe like and share to ko wi. Thank you.